Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze isibalo esimnandi la. Uyabona ukuthi isitolo sethu lesi engijama ukudwebela sona abasibiza ama-factory. Uyabona ukuthi nginamateku ami la amengalana. Asithi usuqalile mhlambe ngizobe ngikubhalela ngapha eceleni. Usuziqalele ukuthi nje ufuna ukwakha isitolo. Ube nawe ne-factory lakho nje lincanyana noma elikhulu akunalutho phela. Kulo leli factory udayisa amateku. Ufuna manje ukuzibuza ukuthi mangaka amateku athi ngizama kube ngibhale eminye imininingwane esidingayo. Ufuna ukuzibuza ukuthi mangaka amateku ekumele uwathenge noma ekumele uwadayise noma ekumele uwakhe uwadayise ukuze wenzeni wenze enhle imali lena. Ngizobhala la ngezansi ukuthi asithi uno-10 engizobiza ngani uthi 10,000 awuthi ngibhale ngapi 10,000 uthi ngibhale 1,000 u-R wami ngizothumeleni ngizothumele ama-1,000 okusho ukuthi lo 10 lona wethu akusiwona nje u10 nje u10 wani 10,000 wamadola. Khumbula ukuthi phela kumnandi ukuthi nje uzibele lento encanyana nje ungayidayisa uziphumele eceleni nje udayise kodwa uma usunento enjengesitolo njengoba ngikudwebelele ifactory yami lana la uzokwakha khona amateka akho athi ngiqhubeke ngibhalela ngezansi kubalekile ukuthi ucabange phela ukuthi uzodinga imali yokwenza imali asibone ukuthi uzodinga malini noma uzokwakha malini. Ngizoqala la nge-function of c ngakho kubhalwa ngithi c ngivule igwegwe lika x sino x cube minus 6x squared plus 15x. Khumbula ukuthi u-R wami lo i-function of x kumele ama-1000 akumele nje ukuthi u-R nje ozimele nje noma u10 nje ama-1000 lawo esisebenza ngawo ncese base ngizomisa u-p ngithi u-p function of x ngizothi u-p wami lona umele ini uproduce ukuthi kumele sakhe amateku amangaki base ngiyabafaka ndawonye la ngithi u-p wami equal r base ngithi minus x. Kuzomele ke ngixazulule lesibalo sethu ke nje busibona la sivulekile sinjalo singazange senziwe lutho singaxazululiwe. Ngabe ngibhala nganana ukuthi lo produce wethu simele senze njani si-optimize ngawo. Optimize ukuthi sakhe amateku anele ukuthi sithole phela imali ezowanela ukuthi sikhokhela abasebenzi nakho konke indleko zethu siphinde sikwazi ukwakhani lokho esikubiza ngeprofit. Ngizokwehlisa ke u10x wami minus 5 cube plus 6x squared minus 15x. Khona abahlanganayo x cube wami plus 6x 10x no 15x sekuzoba u5x ngoba u15x wethu unegative okususayo u10x ngathi ngisamene into ecishe ifane nje yakhluka kangako sekwehlise ngokuthi u6 wami usu-positive u15 awusawona u15 usungu5 kodwa u-x wami u-x cube wami lo usawu-negative uyawubona ngathi ngishintshe umbala sehle ngapha eceleni kuzomela kulandeleni ezosisiza ukuthi siphumelele. Kuzomela u-p wami lona ngithi u-p wami o-function ka-x ngehle no-3x squared plus 12x minus 5. Ngimisa kanjani nalo 3x squared wami? Uyabona ukuthi la ngezansi manje sengithole u-3x squared negative plus 12x minus 5. Okuzongisiza ukuthi ngithi equal to 0 ukuze kube njani ukuze u-x wami weqe ngalena nguthola ukuthi u-x wami ube positive ungabe esimeni sokuba negative. Kuba kunzima ukusebenza ngokuthi isibalo sakho sivula ngo-negative. Buthanda futhi ungadivide ngo-negative okungakusiza kakhulu ukuthi ususe lo negative value ongawufuni. Sime kanjena manje sino 3x squared minus 12x plus 5 sekupositive la kade sifuna kube njalo khona singavula isibalo sethu lesi sika 2b esime kanje uyasazi isibalo sethu lesi esinekhwapha elide sisebenze ngalo
base ekhaleni lezi edingakalayo sesifakani inombolo zethu lezi sizaziyo kahle ukuthi zimele bani, njengokuthi 144 ngoba isimalo sime kanjalo vele sesino -4 3 times 5. Asibale lokhu kungaphakathi kuqala ukuthi kusipha bani ngaphambi kokuthi sithi divide eceleni. Phela ungathuswa ubala nje basivulile i-square root le ende kanje iformula leyo ya 2b ukuthi u-x wethu ube u12 plus minus i-square root eside 144 ngaphakathi enzansi kuba divided by 6. Sesongelile ke ngenamba zethu lezi esiyitholile kwisibalo sethu lesi senzela ngezansi. Asibone la. Ngibuye ngibe nomqondo ongakhumbuli kahle ya. Asibheke la ukuthi ngabe ngibale ngendlela eyona yini square root 84 beku divided by 6 osipha u3.527 inamba ziqhubezele kanjalo. Asibona ukuthi pendulo yethu bekuthweni given ngikhohle 3.27 yabona ukuthi uma ususebenza ngenamba kakhulu ubuye ubone nje ukuthi zikudide nje uzibuka. Na impendulo yethu yokuqala ke sitholile sino 3.528. Asibone la uma ukuthi siyashintsha la ku12 so sifakelele u0 olandelayo kusipha u-47 inamba ziqhubeke 2 kanjalo. Kungani sithe ukuyiqhubezela inamba yethu? Siqhubezele ngoba nisikhumbulile ukuthi sisebenza ngokuthini usebenza ngama-1000. Ngakho basifaka omunye u0 ukuze sivulele isikhala sethu. Kusipha impendulo eyu-0.4725. Inamba zeqhubeka kanjalo kodwa uyazi ukuthi akubalekile kangaka ukuthi sizifake zonke zigcwele njengoba kade zigcwele kwi-calculator yethu. Ngendla sino 3.528 ezansi sino 0.4725. Uma sesinempendulo ezigabili kanjena sisebenza kanjani sithi ukongezela ngesikhala la. Sivule u-p formula of x sehlise 12 kuzosipha ba sino 6x sizukudlulela ngapha plus 12 sibhalela ngenhla kwalempendulo yethu yokuqala ukusho ukuthi esikhaleni sawo u6x wethu sesifakele impendulo yethu thule iqala u3.528 okusiza mhlawumbe ukuthi basiqhathanise impendulo zethu sibone ukuthi siphunyelwa yini. Singathola ukuthi silufakela impendulo yethu ke sifakela uphawu lwa less than okusho ukuthi u0 noma impendulo yethu le phakathi kuyigugwe lethu 3.528 u-less than u0. Asivule nala ngezansi sifake phakathi kwikhopha lethu impendulo esiyitholile singathini i-greater than u0. Uyabona ukuthi manje impendulweni zethu vele lezi ezingafani noma ezinempendulo zenombolo ezingafani ziphinde futhi zathola nezimpawu ezingafani. Sino less than ngale sino greater than ngezansi. Athi ngibuka ukuthi ngendlela esingaguqula ngayo uma ukuthi mhlawumbe impendulo yethu benomdwebo. Uyabona ukuthi le yokuqala ine concave downwards. Okusho ukuthi umdwebo wethu noma ukujikeleza kumdwebo wethu ubuzobushona enzansi, ubuzobe ubheke enzansi. Uma ukuthi mhlawumbe lapha kulela chashaza ububamba khona impendulo yakho, kodwa kuyafana impendulo yakho bizoba yini u-concave downwards ukusho ukuthi ubheke phansi. Ngathi ngisekele impendulo yami leyo yokuqala ngithule lapho. Uma ukuthi mhlawumbe bekuthiwa impendulo yethu asiguqule ngendlela yokuyidwebela. Lena kuyabona ukuthi bizoba nale concave upwards okusho ukuthini okusho ukuthi impendulo yethu umdwebo wayo ubuzobe uqonde phezulu. Ube ku 0.4725. Khumbula ukuthi
besisebenze kanjani ngayo. Kusho ukuthi u-0 point ngeke singakwazi ukwenza profit, ngeke singakwazi ukwenza mali uma sidayisile icathulo zethu. Ngakho uyathusa kakhulu u-0.4725 wethu. Ngathi impendulo ethembisayo iyona leya 3.528. Asibheke ngapha ncese minus ngivula isikhala 3528, ngibona ukuthi ngiphunyelwa impendulo ekanjani. 52 minus 5 ngale, ngifuna ukubona ukuthi siyaphumelela kwimpendulo yethu, ukubona ukuthi singathola ukuthi imalini singasebenza ngayo. Siphunyelwa u13.12, namba ziqhubekele ziye phambili, okusho ukuthi njengoba ngisekela ngiphinda futhi ngibhala impendulo yethu ya 3.528 la ngezansi, iyona singasebenza ngayo. Athi ngibo uma sibhekisisa ngapha ukuthi ngendlela ke yamadola, sesikhuluma ezemali ke manje, sitholile u13.128. Na impendulo yethu esitholayo. Mhlambe ekwakhena lamateku singadinga imali ecishe ibe njengale esitholela ngezansi, u13.128 wamadola. Uyabona ukuthi ke usungaqala ukubala ke nawe indaba yakho yezitolo sibe nje nemali eningi.